tugiye kuganira ku kibazo abantu benshi bakomeje kwibaza mu myaka yashize. Pi network ni iki mu by'ukuri? Ni umushinga w'iki? Ukora ute? Wubakiwe bande? Kandi ni iki cyihariye ku buryo abantu barenga miliyoni 100 babashije kwitabira umushinga ku isi yose? Iki kiganiro kigamije gusobanura Pi network mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana kuri buri wese. Bahaye ikaze, nitwa Mwami. Pi network yatangijwe mu mwaka wa 2019 nk'urubuga rw'abateza imbere ikoranabuhanga na ecosystem yubakiye kuri blockchain, igamije gutuma ikoranabuhanga rya crypto rigera ku bantu benshi bishoboka. Mu gihe izindi crypto zasabaga mudasobwa zikomeye, amashanyarazi menshi n'ubumenyi buhanitse, Pi yo yari igitekerezo cyoroshye ariko gikomeye. Byagenda bite umuntu wese ufite telefone ashobora kwitabira mining no gukoresha ifaranga rya crypto mu buzima busanzwe? Aha niho Pi network yihariye. Pi network ituma abayikoresha bashobora kumininga Pi bakoresheje telefone zabo binyuze muri interface yoroshye, idatwara ingufu nyinshi kandi idasaba ibikoresho bihenze. Ariko Pi mining gusa ni urubuga rushyigikira application zubakiye kuri blockchain yayo zigamije gutanga serivisi zifite umumaro mu buzima bwa buri munsi. Uyu mushinga wubakiye ku gitekerezo cy'uko agaciro nyako ka crypto katava kuri speculation cyangwa amarangamutima y'abahirwe gusa, ahubwo kava ku ikoreshwa rifatika. Mu bijyanye n'uburyo Pi itanga tokens, Pi network ikoresha uburyo bwitwa negative exponentially decreasing issuance model. Ibi bivuze ko mining rate igenda igabanuka uko igihe kigenda n'uko umubare w'abitabira network wiyongera. Ibi bigamije kurinda inflation cyangwa guhungabana n'ubukungu bukabije no gutuma Pi igira scarcity mu gihe kirekire. Uko abantu benshi binjira muri Pi network, niko Pi nshya zitangwa zigenda zigabanuka, bigatuma agaciro kayo gashobora kwiyubaka mu buryo burambye. Ibi bitandukanye n'imishinga itanga tokens nyinshi mu gihe gito, bigatuma igiciro gisenyuka vuba. Ikindi kintu gikomeye muri Pi network ni ecosystem yayo. Pi yiyubakiye ecosystem ifasha abantu guhana agaciro mu buzima nyabwo. Pi ishobora gukoreshwa nk'uburyo bwo kwishyura ibicuruzwa na serivisi zitandukanye, haba mu bucuruzi bwo kuri interineti cyangwa amaduka asanzwe. Abacuruzi bashobora kwakira Pi nk'ifaranga ryo kwishyurwa, bigaha Pi utility irenze kuba tokens ibitswe gusa. Abakoresha Pi bashobora kwinjira muri ecosystem binyuze muri Pi browser, ariyo umuryango mugari wa Pi network winjiramo, noneho bakagira kuri application zubakiye muri Pi network. Muri Pi browser harimo Pi wallet ituma abantu bohereza, bakira kandi babika Pi mu buryo bworoshye kandi butekanye. Ibi bituma uburambe bwo gukoresha Pi buba bworoshye nk'uko gukoresha izindi application zisanzwe bikorwa kuri telefone. Ibikorwa nka Pi Fest 2024 byerekanye ko Pi network igenda igira adoption ifatika. Muri Pi Fest 2024 habaye abacuruzi barenga 27,000 bakuraga mu buryo bufatika, hamwe n'abacuruzi barenga 28 bagerageje kwakira Pi baturutse mu bihugu birenga 160. Ibi byerekana ko Pi itari igitekerezo kiri mu mpapuro gusa, ahubwo byerekana ko Pi network ari ecosystem iri kugeragezwa mu buzima nyabwo ku rwego rw'isi. Pi network yashinzwe na Dr. Nicholas Kokalis na Dr. Cheng Diafan, bombi bafite impamyabumenyi z'ikirenga za PhD bavanye muri Stanford University, ni kaminuza y'icyamamare mu ikoranabuhanga muri Amerika ndetse no ku isi hose. Ibi ni ingenzi kubisobanukirwa kuko byerekana ko Pi itubakiye ku bantu badafite ubumenyi, ahubwo ku bahanga bafite ubushobozi bwo guhuza ikoranabuhanga n'imibereho y'abantu.
Dr Nicholas Kokalis ni impuguke mu ikoranabuhanga, afite PhD muri electrical engineering n'ubunararibonye muri computer science. Yakoze ubushakashatsi kuri distributed systems na human computer interaction. Intego ye ni uguhuza izi nzego zombi kugira ngo ikoranabuhanga rya Kuri ryorohereza abantu benshi. Yizera ko Kuri ifite ubushobozi bwa tekinike, ubukungu n'imibereho ishobora guhindura ubuzima bw'abantu, ariko igomba kubanza koroshywa kugira ngo igere ku bantu bose. Dr Cheng Fan we afite PhD muri anthropology. Yibanze kuri social computing no kukumva uko abantu bafatanya mu mishinga y'ikoranabuhanga ku rwego rw'isi. Yubatse Pi Network agamije gukangurira abantu kwitabira, kugira uruhare, kugororerwa ku musanzu wabo. Intego ye ni ukubaka ecosystem itanga ubushobozi ku bantu ku isi hose bwo kwigira, kwihangira agaciro no kugira ownership mu bukungu bw'ikoranabuhanga, cyangwa se kugira ubukungu mu ikoranabuhanga bwawe ku giti cyawe bukwanditseho, ariko nanone biciye muri ecosystem ya Pi Network mu bikorwa bitandukanye nko kubaka amapplication ahambaye, dore ko bazanye n'ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano artificial intelligence rifasha abantu badafite ubumenyi mu bya tekinike kwiyubakira app babifashijwemo n'ubwo buhanga bw'ubukorano buri muri Pi Network, aribwo bise Pi Network Studio. Mu bijyanye no kubahiriza amategeko n'umutekano, Pi Network ikurikiza ihame rya one account per person binyuze muri gahunda yayo ya KYC. Uburyo bwa KYC bwa Pi bukomatanya automation ya machine n'ubugenzuzi bwa muntu kugira ngo hamenyekane ko buri konti ihagarariwe n'umuntu nyakuri. Bigamije kurwanya fraud, kurinda uburinganire muri mining no kubahiriza ibisabwa n'amategeko atandukanye. KYC ya Pi yashyizweho mu buryo bwita kuri privacy cyangwa umutekano bwite w'abakoresha Pi, ikemerera abantu benshi ku isi kwemeza imyirondoro yabo batabangamiwe. Iyi balance hagati ya scalability, security na accessibility ni imwe mu mpamvu Pi Network yashoboye kugera ku mubare munini w'abayimayininga ku isi yose. Mu gusoza, Pi Network si application yo kumayininga gusa, sina token gusa, ni ecosystem igamije guha abantu ubushobozi bwo kwitabira ubukungu bw'ikoranabuhanga mu buryo bworoshye kandi bunoze kandi bunogeye bose. Ni umushinga ugerageza gukemura ikibazo cyane cyane cy'uko Kuri yakomeje kuba iy'abantu bake ikayigira iy'abantu benshi. Agaciro ka Pi kazubakwa n'ikoreshwa ryayo rya nyaryo n'abantu bayitabira na ecosystem izayishingiraho. Pi Network ni urugendo rurerure kandi iracyari kubakwa, ariko ifite icyerekezo gishingiye ku bantu, ku ikoreshwa rifatika no kuri ejo hazaza h'ubukungu bwisanzuye, cyane cyane mu kiragano cy'ubukungu bujyanye n'ikoranabuhanga rigezweho cyitwa Web3. Ndabashimiye, duhure mu biganiro byacu by'ubutaha. Nge nitwa Mwami.